Ikaze mwese aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, nta makuru y'imikino agezweho muri Rayon Sports twongeye kwinjiramo mu buryo burambuye, aho harimo kuvugwamo byinshi kandi bikomeye cyane. Amakuru y'ingenzi turi buze guheraho ni umukino uko ikipe Rayon Sports yawiteguye iri buze gucakiranamo n'ikipe ya Police FC. Ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports nanone hagati ku rundi ruhande bwagaragaje ko ari ibintu bidasanzwe abakinnyi b'ikipe Rayon Sports bashobora kugenda bakorerwa nyuma y'agahimbazamusyi yabemereye. Uraza kumenya ese ni ibiki. Ku rundi ruhande hari n'ibyo abakinnyi n'ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports baje kumvikana, aho naho uraza kumenya byinshi kandi bikomeye muri Rayon Sports. Rayon Sports 50 TV nayo ikomeza kugezaho aya makuru adasanzwe muri ekipe mukunda yambara ubururu n'umweru. Dukore kuri ako kajambo kanditseho subscribe, ubu ijambo ritsindagiye, ubundi ukoreho kuri like, nabyo ni ingenzi kugira ngo YouTube iduhe recommendation y'iki kiganiro kibashe kugera kuri benshi n'abareba barusheho kumenya uko ikipe yabo ihagaze. Tutizimbye mu magambo, turanzika dutya. Ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo hasize yakoze imyitozo ndetse n'ejo irongera kurinda imyitozo. Ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports bwaje gusura abakinnyi b'ikipe Rayon Sports bagira icyo baganiraho. Amakuru nkura indani mu buyobozi bw'ikipe Rayon Sports buremeza neza ko mu gihe batwara kino gikombe cya Super Coupe, abakinnyi b'ikipe Rayon Sports bazafata 1/2 cy'amafaranga agera kuri miliyoni 20, izindi 20 zije mu mufuka w'ikipe ya Rayon Sports. Nanone hagati ku rundi ruhande hari ibindi bikomeje kugenda bivuga ko uyu mukino uri buze kuba kuri uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sports irimo gucakira n'ikipe ya Police FC. Ubwo Police FC nitsindwa, Rayon Sports buri mukinnyi araba yemerewe amafaranga agera ku 200,000. Ibi nabyo bikomeje kugaragaza nka motivation ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports barimo kugenda baha abakinnyi b'ikipe Rayon Sports bo bari buze kugayininga iki. Ibi nibyo bikomeje kugenda bivugwa muri Rayon Sports. Gusa ku rundi ruhande uyu Murenzi Abdallah nabo bayoborana bakomeje kugenda bitegura mu buryo bw'ingenzi kandi butuma abakinnyi b'ikipe Rayon Sports badateshuka ku ntego bafite, aho bashaka gutwara igikombe cya Super Coupe nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza, nk'ubwo bashiraho aka gahimbazamusyi ko abakinnyi b'ikipe Rayon Sports kagomba kuba motivatinga noneho bagatwara ibi bikombe. Ikipe ya Police FC nayo ni ikipe tutavuga ko ari mbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko Rayon Sports irasabwa kuba yakihangana ikayikuraho ayo manota, ubundi ikayitigira kuri finale directly, kuko amakuru y'ingenzi akomeza kubigenda abigaragaza. Police FC ngo ni ikipe ya kane mu buryo budasanzwe, nk'ubwo urasanga nayo imyitozo iragiye ikora, gusa bakayikora bihishe, nta muntu wo hanze y'ikibuga bashaka ko agera ku kibuga. Kavuga ko Police FC nanone kuri Rayon Sports ari ikipe yoroheje cyane, nk'uko Rayon Sports mwayibonye ari ikipe yahindutse muri 11 barimo kubanzamo ubu, kandi n'uburyo ki abakinnyi bamenyeranye mu kipe Rayon Sports ni ibintu byahindutse cyane. Gusa Rayon Sports nayo ikaba yabyungukiramo ikindi kintu kidasanzwe, dore ko imikino ya gishuti yose Rayon Sports yagiye ikina yagiye igaragaza icyizere ko ifite kwitegura CAF Confederation Cup, iki gikombe kiruta ibindi. Rayon Sports kukitabira izahabwa amafaranga atari make, ariko yakiyongera bigendeye n'uko yaba iteye umutaru igeze mu matsinda. Iki nicyo bayobozi b'ikipe Rayon Sports barimo kwishimira, kuko bagiye guhura n'ikipe zo mu Rwanda nazo bakipima nazo, kuko mu bihe bitandukanye bamaze iminsi bipima ku makipe atandukanye kandi adasanzwe muri Sekafa Kagame Cup, aho abayobozi b'ikipe Rayon Sports n'abafana b'ikipe Rayon Sports ndetse n'abakinnyi muri rusange bongeye kugaragaza isura nshya, haba mu mifanire, mu miyoborere ndetse n'ubigendana n'imikinire. Byose byagaragaje icyizere gikomeye cyane, ndetse
bikanagaragaza ko uyu mukino atari w'ikipe Rayon Sports iri buze kubura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Murumva ko ikipe Rayon Sports ari gukubitira ibuye rimwe ikica inyoni ebyiri, kandi bisobanutse neza ko iyi mikino idafite icyo isobanuye nyinshi zikomeye kuri Haringingo Francisco ukomeje gutegura ikipe yo gusohokana muri CAF Confederation Cup. Ni Rayon Sports nayo ikomeje kugenda ihabwa amahirwe, aho ugendeye ku rutonde rwa Afurika hari amakipe yo mu Rwanda, hano muri iki gihugu cy'u Rwanda bivugwa ko Rayon Sports nibura muri Afurika na za Yanga Simba Sporting Club ariyo makipe ya mbere muri Afurika, mu burasirazuba bwa Afurika nako akomeje kugaragara kuri urwo rutonde, atari inyuma cyane nk'amakipe amwe n'amwe akomeje kurugaragaraho. Ubwo ni muri Afurika yose urutonde rwose rukomeje kugenda ruvugisha abatari bake. Rayon Sports aho iri ku mwanya twavuga neza ko atari mubi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Si byo gusa